Samoa tulang palupe. Le tato pasalonga dia masami I baya sotasi le mai o fontana tato kapneta. Ia pamalo le tawatai tato tuno. Pamalo le langi mama se ia paftai le ro le tu. Tai ina mai lo tu so fu me tato ia. Au ina pere masina ma amani ina pere ia tato ile lo famale anga le reina de tua. Ia o ele unitele se pasalongo le aso. Ole ngalu ngatele sa pe ngai ngai kapeneta. Ai mese ole tape na mai ole afio ngai tamata minister tupe ma mata ngol tupe. Ia ole tape na ina le ole tato talo tupe autu mo le tosana buatasi le lua. Ole olo ia fa mo e fa tati ai mo le lo fono ile masin fo mai ole aso na nafi sa fa pe ona au mai ai le talo tupe ole ata le talo tupe sila ia le kapeneta ia ma ile mai ai o Feiloaiga mua le Fiame mate minister malana mtanga tena ma le lo fono kapeneta ia on papenale ona balawina fo ia le bisena o ia o mtanga tena ma kulenga ese ale malo ia papena ona fongaina ia le talo tupe ia ai mesel tulanga o le fasoa mo vaina ese no ole famo moela wa mai apoio na sotai ma le fiona de fontalai fuafuaina le ole porkalame mo le fono fetula fono ia ai mesel mita pulne ta talo le tupe ia maulea ua avei le longo I suifa I pule o ia fa mo tawafia ia tato fono fetula fono ile aso fono fa o Setema o tali foi o ia se tap na le fiona I le minister ma le komisino fa na parta ona o ia si la fia I tato tunu o ia fa I una fa misinonga o faia tu sai manisio moriano son natura fondo fe na parta ia ma olea ua ia inisio o tu malo ua fale au ngaina ia tofinga ono fai una fa sidonga mai ao ona tapena ia le komisina fe na palota mo tato palota laiti ile tulanga la ai le fatulagaina ia aso faiga palota laiti ia ao ona tapena mai ia le matagaluega ini teuteuga o le tulafono faiga palota ia ao ona faaogāina iai le tauaofiaga le tatou fono I le aso le laamata I le aso 14 o Setema ia masalo o ina te ua te rini fesilia le au fasala lau I tusai ma le tala o le tupe ia o lo sila fia le ia le tunu o le tato tala o le tupe tuka a faalau loa alo ia I le taimi whapena ma whatati ai tula fono o le tala whatau o le tupe I tungo lau a fono al Palemia le o lo fuafuaina o le asos fulfa o Setema o le lona lua o me taupu fia fai esi whaamitalanga pupu ia ua lausi la fia foi le tatou atunuu se tusi na whaalau loa whapea o se tusi ua kapena ina se vaenga o le aufengaruanga maro o le natusi o lea ua taunu mai I lo ofisa ua iai se talosanga o loo mai whaatasi ma le natusi o le ua faisina lewa na whaasalalau
Feiloaiga mai i sui pea o le ʻaufaigaga malo. Ona o lea fetoʻa tau mai ia le tusi i loʻu ofisa ia o lo fia faitau le li'i ai ia malamalama foʻi i le auga ma le fa'amoemoe ia ona fai lea o le tali talafeagai o le fa'amoemoe ia o le tulaga lava ia i le maitau atu i le tusi ia o popolega o lo'o i ai i le ʻaufaigaluega ona o le vaea o nisi o le ʻaufaigaluega ae maise ia o lo'o mautofi ia atonu o lo'o manino i tatou atunu'u i le pale mai o le faiga malo fou ia o i latou o lo'o fa'apena ona fa'agasolo i ai ia fuafuaga le malo o lea fetoʻa ma vai atu i le vai aso i le tuanaʻi ia le ofisa sivi o pulega o matagaluega o le tupe ma ua maeʻa lenā mataupu i le maliega i le va o le fioga sa mo i o le tulaga fa'alupe e o le tatou fa'asalologa lea masani i vai aso taʻitasi le maeʻa mai o le fonotaga i tatou kapeneta ia fa'amālō le tauataʻi i tatou atunu'u fa'amālō le lagi limā ma le seʻufoganuia ia fa'afetai le alofo le atua taʻitaʻina mai loutu soifua ma le tatou ia auina pea le masina ma fa'amanuiaina pea ia le tatou atunu'u i le alofa ma le agaleleina le atua ia o e le unitele se fa'asalologa o lenei aso o le galuega tele sa feagai ma le kapeneta ae maise o le tapena mai o le afioga i tamaʻitaʻi minista o tupe ma matagaluega o le tupe ia o le tapenaina lea o le tatou talo o le tupe autū mo le tausaga ua tasi le lualua o lea o lo'o i ai le fa'amoemoe e fa'ata'atia i luga o le lalauafono i le masina fou mai o le aso ananafi sa fa'apea ona aumai ai ia le tala o le tupe o le ata o le tala o le tupe e silasila i ai ia le kapeneta ia ma i le maeʻa ai o le feiloaʻiga muamua e le fiogai tamaʻitaʻi minista ma lana matagaluega ma le laulauafono o le kapeneta ia ona fa'apena lea ona palauina fo'i ia le masiaga o fa'aululuga ia o matagaluega ma pulega eseese a le malo ia e fa'apena ona fogaina ia le tala o le tupe ia ae maise le tulaga o le fa'asoa mo vaega eseese o le atunuu o le fa'amoemoe la ua maeʻa fo'i ona fesootaʻi ma le fioga i le fono fetalai e fuafuaina lea o le polokalame mo le fono faitulafono ia ae maise o le mataupu lenei o le tatou tala o le tupe ia ma o lea ua ave ai le logo i sui faipule o lo'o i ai le fa'amoemoe e tauafia ia le tatou fono faitulafono i le aso 14 o Setema o lo'o talitalia fo'i po i ai se tapenaga a le afioga i le minista ma le komisina o faiga palita ona o leai silafia i le tatou atunu'u ua iai fa'ai'uga le fa'amasinoga ua faia e tusa ai ma nisi o moliaga o soligatulafono o faiga palita ia ma o lea ua iai nisi o itumālō ua fa'aleaogāina ia tofiga ona o fa'ai'uga le fa'amasinoga mai e ao ona tapena ia le komisina o faiga palota mo a tatou palota laiti i le tulaga la ae le'i fa'atulagaina ia aso faiga palota laiti ia e ao ona tapena mai ia le matagaluega i le teuteuga o le tulafono o faiga palota e ao ona
whaangaina i le tau a whianga o tātou whono i le aso lela amata i le aso sifuru wha o Setema. Ia, masalo o ina te iwa te rini whesilia le au whasala lau i tusai manitala o le tupe. Ia, o lo sila fia le leia le tunu, o le tātou tala o le tupe, e toa whaalau i loa alo ia, i le teime whapena na whaatati ai le tula whono, o le tala whaatau o le tupe i tungo lau whono al Palemia le o lo fuafua ina o le aso sifuru o Setema. O le lona lua o me taupu e fia fai e se whamatalanga pupu. Ia ua lausi la fia foi e le tātou atunuu, se tusi na whaalau loa, e whapea o se tusi ua tāpena ina e se vaenga o le awhenga runga ai maro. O le natusi o lea ua taunu mai i lo ofisa, ua iei se tālosanga o lo o mai whaatasi ma le natusi. O le ua whaisina lewa na whaasala lau. E fia Feiloaiga mai i sui pea o le awhenga maro. Ona o le afta tau mai ia le tusi i lo ofisa. Ia o lo fia whaitau le li iai. Ia malama ko i le aunga man whaamoi moi. Ia ona whailea o le tali tala whea nai o le whaamoi moi. Ia o le tūlanga lava ia i le maitau atu i le tusi. Ia o popolenga o lo iai i le awhenga wenga ona o le vae o nisi o le awhenga wenga ai mese ia e o lo mautofi. Ia atonu o lo manino i tātou atonu i le pale mai o le whainga malo fau. Ia o i lātou o lo whapena o na whaanga solo iai ia fuafanga le malo. O le efto ama vai asu i le vai asu o tuanai ia le ofisa sivi o pulenga o tanga wenga o tupe. Ma le mai al nam taupu i le malienga i le va o le fionga ma le sa tula i mai tufi o whaurunga o tanga wenga o tupe. I tu atu o le na vai asu sa whapea o na wha lawi lo atu. Ia le whaamoe ua iai le malo o le tuina atu lea o se whaamitalanga i le tamaitai lo ia sili. Ona ua tupu se manatu ia te au man kapeneta. Ona o mea ua tutupu ua le mawhai ona whaauau ona mātou ngā le ue whatasi i lunga o le tūlanga. O i lea o le whatuatua po e whetani tonu wa. O le confidence, ona o mea ua tutupu. Ia sa whapea foi ona tūla i mai se tūlanga whapena i le wā o le fionga i le whungitalai. Ma le sa tūla i mai o le whailau tusi o whono. O lona mingala e tolu i e tuwhinga ia. Ma e olo iai ia mafua anga tatau. Ma olo whanga solo i lunga o aia inga whaatula whono ma tūlanga masani. I le wā o le malo, o le o ngā ruenga, ia mai lātou o lo whapena ona umia tofi i lalo o aia inga po i o nā towhinga. Ia e ia nisi ua whaamawai, e pei ona ia le sunga ia ai ono, o le sa tai telefono i le komisi e pūlea le o whenga ruenga le malo, o le sunga ia ai ono, sa whaadia la vai, ona whaamoe i le whainga malo taruai. Ma e aloa le piliota o lana konkalati sa tau au mai le tolu tau sanga ia o le awhapena o na malo lo mai ia. Ia sa tau sanga ina le whainga malo taruai le sunga ia ai ono ina ia ono sai ma whaawau se i tula i mai ia le whainga malo pe a mai e atua tātou whainga palo.
ia ona whaauau lea o lona whamoemoe. Ia ma o le tūlanga na le tupu ua mau mai e le whaaiunga o tātou whainga pārota ua tūlai mai e le whainga mālo fō. Ia ma whapena ona su mai le stunga ia ai ona. Ma whaau o mai e lana whaamawainga e tusa marona whamoemoe. Sai ai e whaamai alei ia piliota o lena konkarate sa au ai. Ia o le whaamawainga lona lua o le sunga i le komisina o leo leo. Mai o nga fo isa funga ia le tātou atinu i se whasalalaunga a le sunga i le komisina. O le aso lava sa tau awina i lana minista ia le tusi whaamawai ia o le aso fo na e amatai le tuua o le ngākuenga. Ia o tūlanga masani lava ia o whainga o ngākuenga i le tūlanga o le whamawai, i le tūlanga o le vaea o ni mafua anga tau. Mai i le tau mai la o le tusi lea sa mua i whasalau i se tūlanga whalawa i tele i lunga o venga te whailangi. Ia mai si fo ia wala whasalau. Ia ona o lea ua fito atau nu wale ia mai i lo ofisa. Ia o le a whapena foi ona ilo iai. Ia ma whai le tali e tala whenga i foi. I mata upu e o lo la langa ina mai. Ia ma momoli atu foi i se au wala. E whalau o i tele atu foi. Mole si la fia i tātou. No. Ia o nai whasalonga pui nā mo ni vai aso. E moli atu ia mo ngā lofa mole atu no. Ia ma le talo lava le a whapena o nā whaawawina pēr tau si ngā lofa le tua mo i tātou nama. I le tātou whainga malanga o lofa a ngā solo i le ne tau sang. Ia, so i fua ma ina wia. Good afternoon, Talofa. Once again, this is becoming our regular public statements on the workings of Cabinet and some of the activities of government in the past week. Malaysia tulai mai tufi o whaulunga o tāna kwenye tupi. I tuatu o le nawa yeso sa whapea o na whaalawilo atu. Ia le whaamoemoe ua iei le maro. O le tuina atu lea o se whaamitalanga i le tamaita i roi e sili. O na ua tupu se manatu ia te au mani kapeneta. Ona o mea ua tutupu. Ua le mawhai o na whaauau o na mātou ngāri ue whatasi i lunga o le tūlanga. O i lea o le whatuatua po e whetani tonu wa. O le confidence ona o mea ua tutupu. Ia sa whapea fwoi o na tūla i mai se tūlanga whapea nā i le wā o le fionga i le fui whetalai. Ma le sa tūla i mai o le whailau tusi le whono. O lona minga la, e tolu i atu whinga ia. Mai o lo iai ia mafua anga te tau, ma o lo whanga solo i lunga o aia inga whātu la whono ma tūlanga masani. I le wā o le malo, o le o ngā ruenga, ia mai la tō o lo whapena o na umia tofi i lalo o aia inga po i o nā tofinga. Ia e ia nisi ua whaamawai, e pei ona ia le sunga ia ai ono, o le sa tai telefono i le komisi e pūlea leo whainga ruenga le malo, o le sunga ia ai ono, sa whaadia la vai, o na whaamoemoe, i le whainga malo taruai, mai aloa le piliota o lana konkalati, sa tau ai mai le tolu tau sanga. Ia o le a whapena o na malo lo mai ia. Ia sa tau sanga ina le whainga malo taruai le stunga ia ai ono. Ina ia ono sai ma whaawau se i tūlai mai ia le whainga malo pe a mai e atua tātou whainga pali. Ia ona whaawau lea o lona whamoemoe.
Ia, ma o le tūlanga nā tupu, ua mau mai le whai ungo tātou whainga pārota, ua tūlai mai le whainga mālo fō. Ia, ma whapena o na su mai le stunga ia ai ono. Ma whao o mai ala na wha māwainga, e tūsa marona wha mai oi. Sai ai, e wha mai alwei ia pilioto le na konkarate sa au ai. Ia o le wha māwainga lona lua, o le sunga i le komisina o leo leo. Mai o nā fo isa funga ia le tātou atinu, i se whasalalaunga a le sunga i le komisina. O le aso lava sa tau au ina i lana minista, ia le tusi whamawai, ia o le aso fo na e amatai le tuua o le ngākuenga. Ia o tūlanga masani lava ia o whainga o ngākuenga, i le tūlanga o le whamawai, i le tūlanga o le vaea, o ni mafua anga tau. Mai i le tau mai la o le tusi lea sa mua i whasalau i se tūlanga whalawa i tele i lunga o venga te whailangi. Ia mai si fo ia wala whasalau. Ia ona o lea ua fito atau nu wale ia mai i lo ofisa. Ia o lea whapena fo i ona ilo iai. Ia ma whai le tali e tala whenga i fo i. I mata upu e o lo langa ina mai. Ia, ma momoli atu foi, i se au wala. E whalau i tele atu foi, moli si la fia i tātou. No, ia, o nai whasalonga puu nā moli nei vai aso. E moli atu ia mo ngā lufa moli atu no. Ia, ma le talo lava le awhapena o nā whaawau ina pēr tau singa alofa le tua mo i le tātou whainga malanga o lo whaanga solo i le nei tau sang. Ia, so i fua me ina uia. Good afternoon, ta alofa. Once again, this is becoming our regular public statements on the workings of Cabinet and some of the activities of government in the past week. The Cabinet received yesterday the draft budget prepared by the Minister of Finance and the Ministry of Finance for the annual budget of the year 21-22. It has been prepared with the hope of tabling the budget in later this month. It has been determined now that Cabinet has had the opportunity to review the draft prepared by the Minister and her Ministry, that the budget will be tabled on the 14th of September, which is the date that has been set in consultation with the Honourable Speaker. It is important that the budget is approved and passed by Parliament at the end of September, so that the budget processes and the workings of government can be returned to normalcy beginning in October, to take us through to the end of this financial year, which will be June 22. I wish to acknowledge the work that has been done by the Honourable Minister of Finance and the Ministry of Finance in bringing forward this budget. We've, as an incoming administration, we've used the time available to us to review the preparatory work that had been done by the Ministry in the normal processing of the preparations of the budget, but also to ensure that some of the priorities set by the incoming government can begin to be introduced during this budget. So Cabinet were very pleased to receive the draft budget yesterday. Once that
Cabinet had been able to review the budget. The heads of ministries and other agencies of government were then called in so that jointly, as an administration moving forward, that everyone understands where the preparation, especially for the budget, is at. Of course, as in the past, the practice is the details of the budget will then be made public once it's been tabled on the parliamentary agenda. The second matter I want to speak to briefly has to do with an open letter that has been published, I think, in the last week from some members of the public service raising concerns about the security of their jobs. My office has now received this letter, and I would like, as it is addressed to me, I would like to have the time to review the substance of the letter and to make the appropriate responses. The letter was an open letter. It has been out in the public prior to its arrival to my office, but I think it's only right that now it has arrived to my office formally, that I would like to take the time to review and make the appropriate responses. I would just like, however, though, to just briefly touch on what is perceived by some public servants that the incoming administration has a policy of clearing out all the heads of ministries and agencies. I would like to make it quite clear through this publication that that is not the intent of this new administration. It is not a policy, and we have continuously said on other occasions that we, as an incoming administration, we hope to work with our public servants. They are the implementers of government policy, and we will continue to do so. Now, we've always advocated that this party puts the rule of law above all things, and the public servants, especially those who are on contract, and even those who are not on contract but are covered under the Public Service Act, that everyone on both sides of the issues are covered by the law. And I would just like to give some comfort to the concerns that seem to be prevailing, that somehow this new administration has a policy that we will clear out the heads of departments that are currently in place. I think it's important that we actually look to the specific instances where some of the officials are either being let go or there are negotiations in process, especially in the situation where the government feels that we cannot work with these individuals, and namely the AG, the Secretary, the Clerk of the House, in that because of past happenings, not necessarily of their making, but of the circumstances around the electoral process and their own participation through their respective positions, that it is an untenable situation for the new administration to continue working with these officials when there is essentially a loss of confidence. Now, these matters are being processed duly, and we have always advocated for the rule of law, and we want to assure the public service that all of us, we are mandated
and we do have our particular rights as public servants. So the response at this stage to the open letter of the public service is that I have received it formally now in my office. It arrived yesterday afternoon. I would like to have time to give it due consideration and make the appropriate responses. So essentially these are the only two matters for this week. Although it may seem it is only a few matters, but especially the preparation of the budget and the organization around the processing of the budget now to Parliament has been the priority for Cabinet in the last couple of weeks. So I would like to wish everyone a good afternoon, and hopefully next week we can continue the publications with regards to the activities of government. Yeah, Feiloaiga. Malo sa no elo fio amata tuira isiri na tunu ku etele ya tutelo ole fia fio no tunu ki matifai ole la o tau tumo le sufa o masinal nei o Setema wa tau fia Palemia ta wol tulanga ni vai ngo tutu tula fono finga palota more komsino palota ina ia tuina tu mo tau fia ngale fina tau faata mai po atu tutu. Yeah. O te loa pe o mena tu lai mai le palot steli. O le tūlanga po i lea o le whai o whale palot whapitoa sa masani o nei ai. I le mea po i lea e whawhaingo fia ia le whatino ina o palota. O le si la tūlanga na sa tūtano ai le kabineta. Ia, ma o na po i ua whataltano no ai le minsta ma le komisina. Ia wa o palota I o palota la iti, le se palota tele koile. Mai ai ar tūlanga e au lava ona I se vainga mo whale palota whakitoa. E whawhaingo fia e ona whatino ia le ngai inga. O le si tūlanga, o le pre-polling, o palota mua ia na whai. O le mātou fuafua atu iai, I le palota tele. Tu sai whaaso. Na whai ele pre-polling, ai le I o le aso iwa. I le nā whaaso, sa whaatūlanga whoile I whale palota pe taitasi lava I le tūmaru. Ai afua I le tupe whaari. Ma le ngai o inga na whai, I o isi whale palota pe tasi pe to luani tangata a leo o whaatūlanga mo le whaaso, tangata whainga luenga o tā vale ma tūlanga whapena. O le la e le manatu. O ile e tau fo I ona whaise fuafuanga ar komisino whainga palota. A whapea lava e tā ua le pre-polling. Ai mai se e tangata matutua o e ngase o tangata hoile whainga luenga I au au nanga hoile a manaumia. Ia pea la se abanoa ia pe tasi se aso pea. I fuafua lea I le tupe whaari. I se tape nanga. E fua I le tele o ngā luenga le fia whai. Pe o se tasi lana o vainga o le sa matou tala noa I pea whapea e whaini whainga palota laiti. Ia, mai ai fo iani si mea awai ai me se ala o komisino whainga palota. E fo I atulanga I te reo whainga palota. Lau te loa lava e nai toa nei Ia, o le apanoa la lea e whaalere ai le I wala aua ia le aso e whai ia whainga palota laiti. Ai pe o mena sa matou mawhawhau matou ia. Ma ia manino fo, ia wa le masani ai whao ngā ali si palota sa whai ele palota tele. Ia a le whawhisili fo I lea, I le vainga lea ua atole wo funtasi I le vāle teni le sa whai ele whainga palota tele. Ia ma palota raiti, pe o isi la tāwai ia. Lesi nanga I palota wa morena o whenga I tumate pani. Wa le o tau tu la fono mo tama. E ao ona
malanga i lato uma ia lala i poru pe lala fu isa vai. Io lato i tu malo e palo tai. Ia le ai no fu si pi fu tatu o siule sapa o ngai le whainga malo o tuana i atu. Ina ko tau mwhai tu e whaatino le si palo te tene. E a fu i nei. Whangalo palo, whale palo tai e neu polo e o ilva inga le palo te whaapitu ai. I leo le tau malanga i sawa i wa le ntato i lo umane bentu le mai palo te tene. Le tu mo le wafu. O isi o atu i sawa. Ia o le ni pasi o i tu malo. O sila lo fionga ma le whainga malo fo pe to e teu le vaenga nea ina ia no fo pe i leida o palo te isa wa i mau e whaonga ia whai palo te whakito e ia ako i lena amata tua i ala whamatalanga hoi lea i le vai whai palo te whapitoa ia na tatou role men tupu i sabai ai whapena fo i no i tua e ne upot hoi lea e ala wala e whawhaingo fia fo i mo rātou o lo o alala hoi lea tala whatai hoi lea i a pia pe o le a me sa tangata whainga ruenga ma tūlanga whapena ia ana whapea fo i o se palota te pe mwhainga toe wa ai le whainga le sa whai fo i isi whainga palota o so se whai palota e mwhaiana e latu whai e dau special vote o le anganga i e fia turi loa i so se whainga palota o le whai o se whainga e pito whaingo fia e mo tangata palota on whaatino le latu siute ia mai o le winga lana o le ua e turi loa mai e le tūlanga lea i o le tūlanga lana o le etala no atu i ele minsta i le komisina e whai sira ma le fo i loa i e tu malo ia la whai ia palota laiti Lau fionga o leo whamautu mai ia le aso e tau fia ia kan vene. O lau fisili lau fionga i to alua skulu ono ia sui skono pe to lima sutas le lai. Ia o le bala awa ia. O le ave i whaipule o umo na whatau tō. Luna winga e rosful dina ia wa o le bala awa ia mai le fonga fitalai. Luna winga la le si vaenga i tau toi fo e ume whaiwhainga palo tole. O le mea lina, o le alapa e le o manino. Na whaali mai e le fionga i le fonga fitalai. Ua abatu ia se tusi a le taitai o le vaenga pupuia ai a tau tangata. E tau atu o lātou e fia whatautu. E fia whatautu o lātou e le ao le malu. Mai e tau ona to e whai atoa ia le tau au fianga ko i le pe o le tūlanga i masari ai pia mai a mai ia whai ngā pālota e fio mai le ao le malu. Whatautu ia le fonga fitalai. Ia whatautu e roa le fonga fitalai e sui whai pule. Ia ai o le asi le fia. O mai al fai unga o le mtau pule nei o le tau awhianga le na fai le solu fufa o me. O lona winga ua mai ia le ulua i tau awhianga ma le whatau tonu. Ma ua adoa ia whatu. Ia le umatu safa i le malo, la ua safa i le fionga le konfitalai i tai le mauta o le Palemia. O lona winga, o le fono lea e whai nei, o se fono hoi lea masani, normal session, a le Palemia. Mai o le mta upufu i o le whatautu ina o whaipuri, o le Mataafa i oi ngā whungwhitalai, o le oi e whungwhitalai. Se ofisili lau fionga whamon manulo mawan matua o le tusi lea mai le ofenga ruenga malo. I tainia o SAA mai sai ai le tu le HRBP. Pe sai ai se tu langa whapea ai a whapea sai ai. Whapea o na momoli mai atu ngalunga o tangata whenga ruenga malo. E a whaio e ni atu ngalunga. Ia le tino foi lea ia le forum a CEO. Ia lani mata upu. Foi lea pei o le forum le nai sa foi lea talanoa i nai ni mata upu mai mana umia. Foi lea stu langa whapea e whawheiroa i mai ia le pūrenga. Ia on whapea nā la mwhai.
ai o te leo manatua pe na ye se tūlanga whapena fo i lea na tūlai mai e pei o le mataupu lea o le mea la o i lea e pei fōringa mai amata mea ia nisi o lo whaurulu ia a le la o baia wa mai le tusi o le o lo whapi i mai ai ia le saini a le to tele o nisi o le o whenga wenga ia o le simena e fia babai awa o ia ona o le mea fo i le sa whasal lau mua open letter ia o le fo e maua mai li poti whapea o le pepai o whasaini mai e tangata o le ana abatu o i le tutono mta ngā luenga e o lato whaururunga pea matau atu le o whenga luenga e tauna o na saini mai lato i pepai ia o mea umala ia se i tau whai le ia i se sueswenga o i le ina ia manino le le iai e whai o le autu o le tusi ia mai e pei e o i le e aunga i tofinga ia o i le mai o le sala o tupe le tapena ni o la o lo iai se tupe o lo o sami e tilo ai i el malo pe whawhea mwhai nena Te o atua sa fisini i tūlanga le tusi le sa e sao noi lo fio mai le nisi o whaurunga ni tanga runga ni malo o le tau mata watu pe monia i le whangasolonga mai o le pisa a ma le whalakutonga tangata whinga runga ni malo le sa o mata wina o le o se e mai whalakutonga le pe le o i lalo le whaamanu o le tofina minsta o le Palemia o le la tau wa le si auto maule na tau ave nei le tanto palota te ina ia to e fa fo i le tūlanga tuto tasi o tamata whainga runga le malo le mesa ai e au noa malea a fia ai o ni whainga fo i e wha politiki e tau fi ai do la tu sa autonga malea tau a le la pe o tau mata watu le wa to e pe o to e papuna i lunga le ia tau le a le fisine le wofio ma sa se e fu i tendo le fo o le kulenga le tau Sale ia dia di mana? Esa o le anava le vaenga whaine e fia toe whafui ia le komisi e pūlea le au whengaru ngal i lona tūlanga tuto tasi sa iai au e moni lau tala na whai mai o e le swing o le toi tuto tasi awa avea o se matanga i lalo o le whaamalu le minista e nga whamatutau na ia mai o le olo i e whamoi wa le ua a matale whainga maalole ne e tu e whapena o na tāpena ia le tuto tasi o le komisi ia peifo e ona o le a matale i loilonga i se awa o le whamisinonga ia ma le fono whaitu la fono e le lalo le a me se al fono e le lalo o le bisasi ia mai o le ua i le fufuanga e whaile awala e matua i manino ai al tuto tasi o le avatu o le seilini ia e whanga i o i tu tino na o le mato o le o le tanga ngā le o whamisino se i toe vai whale ia awai e tau foi lea o le tanga ngā whamisinonga ma au nanga ia o le whamisinonga lava lai le tūlanga o le au whamasino e totongi ia whamasino o le whamisinonga mawadunga ma le whamisinonga whaitu malu i lalo o le vaenga lea o le tala o le tupe foi lea o tupe whaalu whatu la fono statutory expenditures o totongi o le vaenga lea o pasenga o whamasino mo le whamasino o whanuma swafa
e aluala to masani fo ile le fanga solo ila lutalo tupea am tanga ben tas ang nai plestin ma plestin lai le statutory expenditures so o twenga mela na e tauna ba ile le ia fa pe o le ai ile nganga e fatu totas o le atonu ala me faia pe ave atoa I male au na ia apo ai foi lai fa ulu ia na me ia pe ave lo o ia awa o le mela le sai e sa fa ulu al fa msinsi ai pe o tu la funo ia tolu sa so wa ina fo ia ia Palemia ma e pe tu langa mai o o lo i tunu foi le o le pasenga le o fa msino ia o isi me umala na e tauna ba ai mai se la o le au nanga le service ai o tangata whainga luenga ma le tōtele la o le au whainga luenga le e se mai le pasenga o whangsino ia o te iloa la e le o se mea e whaingofia na o na whai e se tonu ia wai ale ai loa ale anganga ia e whai o le ufa ala o iloa mai o le lunga o newspaper whape o se whinangalo na o le whamsinusi ia Palemia e le sa ngol whamsinusi le minska pe o whai mai fo stala ia ta pe o mele le walo ni tato o tala noa I lunga o whasalau ai o le nganga e le leile ia le whamoemo a wala e whatinoa Nasi ala usili la ufionga lenga leo ngale tatu paketi leo umana swala ukule luna tūlanga I le tonga mua le traf wai ne yo I Palemia whaina tau whaata mai I le tala utu mua le tupe ala utu kule ngā maro fō wani whenga whaavai au tū sa utu whina wai I le parota le ao fia tātou tala utu mua tu ia o le atu uitulanga o au te lenga e pei o le nganga ia ina ia tau mawhai I tupe nei e whape whaanganga mō tangata ina ia whaamauti no mua e ese tupe whape nā lua e o ia I tangata hoi lea o le mai I le nganga hoi lea na abe se tūlanga lau te hoi lea o se investment o se tului ina ia mawhai o na whaatupu ai I le anganga hoi lea e ngā osi ai tangata Samoa ia lona tamau aina hoi lea whai mo ia ai a whaalau te ia usi tia hoi tūlanga I o le tamau aina o le tunu o le tūlanga lana o le au te renga I lo fisili mai o au wala e le ngata I au nanga whapitoa o tangata mātutua, tangata I eimana o ngā koile whapitoa ia ai o le mea fo lea o awala e o atu tangata o lo whainia lato pisinisi o ni whaalapo tonga fo lea o lo ngā ribu e mole le lau tele o tangata fo lea e whamarisi ai fo ia latoni e pei o vaenga la na o lea o lo o lea a matana momoli le talo tupe ni ia o le foi tele tala I 5 milioni ia o le lau te vai atu foi lea o lea e pe tau amata mai e se tupe tau amata e amata ona fatulanga ai pe fafeona fatino ia famoina awa e le sime foi le fa pena le atu fatu 3 milioni tala ai tau ona fatulanga le o alo mea e fai ele na mea o le masuta si miliona la leo wale tono tala momotu o le wai ele vaenga e ka pena ia manatua la tu te sia afarta usang fatu pe au ngala ni te o le ta pena le tuai ia ma matona vai polale fa vai tala Fiame e fai ele nel O whionga tato iai pele, manuro tui se ino packet. O le fisifia marmalama o whionga au fuafua fo ilea I le whamawai o le whaururunga o tupe sai ai.
Nei se tuna inga foile se mai ona tu ina mai le tala tu pe tu mole e fo se le marka peneta va adua pe mal minister ko se fa fo tu langa le anga me pe na minister me tala tu pe le marka peneta ele yang ai mai na minister na ai mai minister mal tangata usu tu langa mai si official ole tanga no tu Lau whionga le te mai tai Palemia, e me whai anu whamonia, i o māua whoi e nisi o tātou kumiti whaafoi lalo o le whainga le whionga le mistanga nuenga i whaapea. O le o tāu whia, i a pesa spena la tau whamitanga māsani whoi e, a whai e confirm pe, e se au wala ua mafua ai, whaamole mole lau whionga. Ia, na whaari mai le whionga le minsta. Ia le tūlanga lea i le itu o lea o le fau fo i o le pūrenga e moni ala o le i ports a o ports foi e fai fuafua i la tu ngā ruenga i lunga whainga whawai a le whainga mālo le teimi ia o le manatu la o le minsta ona o le e fau mai le whainga mālo e re mana o ia. Ko ile te ua whaini ni whai unga te tele hoi. Ai o lea i lava ia whai o rona si na fia. Lua po o tala whea ngai ia ni porkalame po ni fuafuanga. O whainga whaavai a whainga maro le. So I think o le mea ia it's an interim thing. Ko ile i le mea lea o le transition. Lau whionga whamonua tu ta sila ngala si malulu atu. O le ase whainga whaavai le mano no le loko o le whainga malo le te atu i minister me se foi whai pule i e whai ala tau pisinisi. Le whapea i tau ona whaatau ona tau shares inga i aua whaatatau la lea i ke ua iai ia ni aua na whaala atua i whai pe a iai ni tau whonga le mano. Po iai ia se whainga whaavai le mano mo whai pule minister ia whai pisinisi kampu. Io e whapena, e mai se ale vasenga o minister ka peneta. O le mea lai whai, e whai te whaalinga po i leo declaration. E tau mai, po ai pisinisi ma tulang whapena, me mo muan na ina ia i loa. Ia, ona solo ai tu ai loa lea i ko i lea tu e sea mai o le minister. Mai le whaangai o inga o pisinisi na, pe o mea nasa masangi mha. Ia, ale ai tau tiro, pe whai ai rungo pepa ia mena, ia, ala e tu mawai. Ia, o mea umai ia o ile tau mawhai atua ia i le ngai o inga ia whale malo. Ia, ma le tuai ngā mea whoi lea ono tātou le tunu lai titi. E whainga tāo na alofia, whoi lea ia a whiango tangata. E peila e tau ana na pāwai, o le ale au ala e whaia. Awa a whaima whataitei, whamisinonga, o atu whapea e whaiti o atu lisi tu ana e pāwālata ia whaia. Ia, o le ale tuai ngā wawalata le tatu no ia. Ia, awa e whaimi whataita inga o le a maile le whonga whapea o maua ma le whamsinosili ma te ai. A le lai fu atu ni ngawhoro o le ainga ma te ai ngai, o le ainga whaiwhi au, o le ainga sapeta ia. E toa iwa la suli o le ainga sapeta ia. Ia, o le sila laina e le whionga e le whamsinosili. O le sila ina ia, o le sila ina ia ngā toloai, ia maramautangata umafo i le o le e tuangon malo. A fuala le wha ngā solonga e o mai mātou tupulang. O le wha i le lima le bā, o i le o tangata na mātou tupu mai e. Tātou tala noa la i le mele o le wha i amana. Ia, tau te ilo le umawha samu. E pe se fulu tu fulanga e fai mai ai e ai
Ia, e se le mamaula na o sifurtu pula. Ia, ma le tangata foi le o lo uso. Ia, po lo tausama. Ia, toi ngā mea umana, mai le whaia foi nisi tangata si tonu whaia tātou. Nā le pauale wha moe moe, toi lea a whaile tonu. Ia, launga tasi ai tangata uma. Ai, ua le wha o ngā moisi tangata, ai le wha o ngā moisi tangata. Toi tasi a whamulponi na mana. O, tonu whaululunga mtanga luengan malo, lewa fisilingi o to lua le sili me to tasi le pa malolo. O le sili mai le situ la o fio po ai le laso o le la le to ia malo. O le sili tu sa o la na fio. Ia, a whapea po ai le laso. Ia, Alan, a whapea i se tali o le mea. O lona wina, o se mea na fufuaina, a le ai whamitala atu. Le o se anana na whainga malo ne. Ia, Malaysia. Se ua pe ia le chapi pio tangata o ile i vai an tangata whainga wina. Koe to tere po tangata ia na vai. O mafua angana, ma wai fo le whanoa noa ia maliti ngā o nā tangata. Ia, an whaifu na ngatu whapea. Na whai ai lunga o alo mea, ma alo tu la fo. Ia, foi lea, ai pe ia le pe au lea batu. O lea la pai tau ala i lunga i le foi lea i whaalo i o tu la fo. Amana ia fo ia tau whaale i tu la fo no tangata whainga lunga i. Mai, e tu sa umatato. Ai, fo si fina ngalo i lato o lea ua nga ia tu ia se whai unga le maro. O lo a manoa tu la fo no ka whape so lato fina ngalo i. Le fia o manatu le tarfea ngai matu la fono fai una ale pena malo. O fo fo ni le o fa malo lo le tu mau de sa na fo na pa udia le tatu na fanu. Le fa mau ye ni fa mau. O te rei dona. E siringa fisiri le kom sino le o. Prime Minister, my question is on the IPCC report that was issued in August. The country submitted its second NDC in July, but in response to climate change impacts highlighted by the report, what are the immediate climate actions that will be taken by our government? I think our commitment is still the one that we made earlier, to be 100% renewable energy in the electricity sector. 2025. Yeah. So I think when to Maui, we're still with that commitment. I actually haven't seen the details of the latest commitments made by us, but I think along the regional approach has been we're holding on to the 1.5. We're meeting our commitments with emissions, which is not difficult, but it still doesn't hurt that we do that. But more to the point is what actions we are taking for not only mitigation but also adaptation. So the mitigation part, requires active engagement, whether it's government policy, government action, but also the general population. So, for instance, one of the big projects that the MNRE has been heading up is our 2 million trees. So, I think we need to also step up what our actions are, especially around the protections of natural resources, because essentially that's the renewable, whether it's for energy purposes or water or so. So climate activists in small islands recently challenged world leaders to respond to this. Do you think this is
possible? Yes, I mean, we've, the Pacific has hosted some significant world conferences. I think we have to look at, I mean, Fiji is possibly, the place that can, in terms of venue and facilities, because, these meetings are huge meetings. So it can be done, but I think the difficulty is with the uncertainty of the COVID. But aside from uncertainty of COVID, do you think Samoa would consider hosting such an event? It would not be our priority at the present time. I'm not sure that our sort of economic base, whether we can afford that. So I think we really do have to prioritize. I mean, it would be a good thing to do, but whether we can do it and do it well is another thing. Ia whakakaia. Atonu mai ai tau, tai mula no lo fio. Ai, na me na o fio.